Tono khrumo prothom poilao media person rono ai khrumu ya phayo tinio chung press meet ma khelai moni uddesho khet ma hinke chung biskang phainayo chini je chung ma chung tinio je tui salai mo tinio chung lai ye ke ha chung mo tor ke ma chung lai ma joto ta khukku mang pha hano phayo ani jati gusti joto chini bru do pha to ne rono ko mak sai phi jawo mak sai mon no thoket ma hinke biskang wo biskang phainai april ni 22 tarik 23 tarik wo kanchon puni bru para oni Songrongma mondri tongthiyo aboro ke ha program torung le man panda wo tinio chung press meet khelayo 22 tarik 23 tarik april 2023 boro chung aboro program khelainai tinio 21 tarik 3 maser 2023 tinio chung bo press meet thebo kauno masa khailayo ami takuro kuro bongso radiro joto nai sauto nai joto bono saput khele nai joto bono kha tha kau ba khiye joto bono nang khu phe nai phaye mai sing phe nai phaye mchang soi ni phe nai phaye phai ri sin phe nai hi joto thiyo ang ani khumu ya phai jawo ani ka bomung ya phai jawo joto takuro kuro nai sauto nai nu sauto nai bro joto hakchani jokchani to bo puja bo program khat mai ke tini Songrongma jangbo kanchanpuro state level kebu bichandromonwo khelayo badroma sama boisakwo enke tini bo jangbo kanchanpur urisora kebu chung north district level ni hisabio chung borwa program tor kiye koha saha aborwa chung program kahama kiye elakani officer tok SDM DM tini MLA abor kiye central ni executive body soho central ni chini tui phang tang phang khogra jaga ain tui tonero samas tui tonero joto phaipe boro samas ni kausalaye Christian phongtho Hindu phongtho joto bono brudo phani bruni samas borwo tini kra khetui sale ni ma bruni tangmung bruni himung kaimung chumuno kra khetui sanma hiye joton thiang bota kukuron thiang boksa ye aini ko ain kotma boron joronam tha joto nok lunga